vemo sami pri sebi, kaj je dobro in kaj je prav in kaj ni dobro in kaj ni prav. Ne? Kljub temu pa seveda na to vpliva tudi zunanje okolje, ne? In zunanji vzorci in zaradi tega se to, kaj je dobro in kaj ni dobro, pa kaj je prav, pa kaj ni prav, od civilizacije do civilizacije razlikuje. Ne? Ampak vaš odgovor, kaj je dobro? Mi pripadamo neki civilizaciji. Ne? Vsi trije, ne glede na to, ali smo verni, nismo verni, ampak pripadamo neki civilizaciji in ta civilizacija temelji na 10 božjih zapovedih. V bistvu je tukaj vsa podlaga. Ne laži, ne kradi, ne ubijaj, spoštuj očeta in mater, da ti bo dobro na zemlji. Zahodna civilizacija je te temeljne principe, ne? Iz 10 božjih zapovedi, ki so stare tisočletja, uokvirila tudi v sistem norm. Ne? Tudi v naši ustavi je to samo drugače zapisano. Ampak so to neke temeljne stvari in dobro in slabo se pač meri po tem. Ne? In jaz tukaj ne vidim med tem, kako jaz osebno gledam na dobro, ne? Kaj je dober človek ali pa kaj je dobro pa slabo, nobenega razkoraka. Ne? Jaz se najdem v tej civilizaciji, se pravi, nisem v konfliktu s tem okoljem. Ne?